zimetosha. Baraka zako zimetosha. Seigneur nommé. Innocent Abdas. Quelle vive consigne di non être pian. Ni vive de gros. Je vous affaire et gros. Ni me mandi bankere. Trompino se di landrove e pia. Tunakuwa katika uwanja huu. Tunakuwa katika eneo hii. Tunakuwa katika karite hii. Bwana, tunatangaza neema yako. Tunatangaza upendo wako. Tunatangaza nguvu zako Baba. Tunaomba kunesha kwa wenzizi yao. Vivelese. Sino nome de drac de serio nome. Eberize le Seigneur Jésus de l'Estomé. Et là il en vient fomero dea. E konkina diana mbaria doria. Tunatangaza ushindi wako Baba. Iyero. Atokenda ile. Turavuga ineza yawe. Urukundo rwawe. Gukomera kwawe. Reka mwami Imana uyu mugoroba amatwi yacu yumva Imana, imitima yacu yumva Imana, ubwenge bwacu bwumva Imana, ibitekerezo byacu byumva Imana, amarangamutima yacu yumva Imana, ubugingo bwumva Imana, umwuka wumva Imana, imitsi yumva Imana, inyama zumva Imana, uruhu rwumva Imana. Andutai bego. Afari barida kandi mabawe. Sankona tunisi bia barkonte naba mini. Abantu bari tayari bazavuga kundi. Nimuhaguruka tuvuge kundi muhagaze. Abaza bazivuga umundi mwanya ndabahamagaye ni munani ukundi mwanya ndimudusakuriza. Ndabahagurukije tu. Yego muhaguruka tuvuge kundi. Ni miriego daberba. Formaride darare. Ilego. Suano kuchimani teka Dios. Amen. Turiafi. Okuzurira mijuru. Turiafi. Okuzurira mijuru.
nitwizera tuzabona we cya gihugu cy'ijuru kandi yo inkuru nziza we izatugerane turi hafi we turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi Yesu turaguhimbaje uyu mugoroba udasanzwe tugushize hejuru we byiringiro byacu byose ushimwe ko kuri mwiza ibihe byose turagushimye kuko ari wowe muco wacu gihe cy'umwijima kandi ni wowe ijwi ryiza tuba twumva igihe twumva andi mabi yose akatubuza ko kwiringira no kwizera no kubona muri ibyizigiro byacu. Haleluya, turakwizeye kandi turakwiringiye mwami, twizeye imirimo yose wakoze muri Kristo Yesu kugira ngo tuzamure kuko ijambo ryawe tubwira ngo twari kure tudafite Imana rurema, ariko kuko uri umutunzi w'imbabazi watwigije hafi batuzamura twicazanye n'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Iyi ngando y'ubwoko bw'Imana yishe kugira ngo yumve uyiganirize, nasenze kugira ngo uyihaze Mana, izo wageye zuzuza imitima yacu kandi biduhumurize nk'uko bikwiye. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami, amen. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi twakira. Tuhaye ikaze rero kubera ko umwanya wacu umugoroba tuba dukwiye kuwukoresha neza kugira ngo gahunda zose nk'uko mubitekereza ni gahunda ndende cyane. Turifuza ko dukoresha umwanya neza kandi ibyateguwe byose bikagerwaho, ari ukunezerwa bikagerwaho, ndetse n'ibindi byose ubuhamya n'ibindi byose byateguwe tukabikora neza kandi tukabigeraho. Tubahaye ikaze kandi turabahumurije cyane, humurije umuryango w'umubyeyi wacu Apostle, navuga umubyeyi wacu mama wa Apostle, abavandimwe, umuryango wa bugufi umubyeyi wadusize. Turabahumurije, turavuze ngo mukomere kandi mwihangane. Haleluya, amen. Hari igihe abantu bajya bibesha bavuga ngo umuntu ngo yarageze mu zabukuru bakagira ngo none biroroshye. No kwibesha cyane, ntabwo ariko bimeze. Turabizi, benshi baraha nabahamya ko bitaba byoroshe, ariko turavuze ngo mukomere kandi mwihangane. Cyo tuzi kandi dufite n'ihumure ryiza riva ku Mana.
twihanganishije umuryango w'abakaruvari, twihanganishije inshuti z'umubyeyi wacu wa Poso zitari mu muryango avukamwo kwa Mugunga, zitari abakaruvari, n'izindi nshuti ziwe zose. Mwese muri hano mwazanywe no kugira ngo muhumurize uyu muryango. Imana ibaheze umugisha kandi bagire neza. Turabakiriye mu nzu y'Imana, rero turabakiriye ahantu muri iki gitaramo, mugubwe neza kandi ihumure mwazanye murisige muri uyu muryango. Haleluya. Tawikoma mu gukora. Tukaba dushima Imana rero ko turi mu birori byiwe mu byukuri takiriyo cy'uyu musaza. Kado yigeze kutubwira ngo nta mwenda afite, kandi nta mwenda asigaje. Umuntu wabyaye abana akagira abuzukuru n'abuzukuruza, ubundi mwenda niki atakoze. Imirimo yose yarayirangije. Utashima Imana nindi cyangwa utakwishima niki? Nje ndishimye cyane kuri ibi birori by'uyu mubyeyi wacu, nubwo mpagurutse kuvuga ariko hari abandi bicaye ahangaha bashima. Ndavuga ku bintu bitatu abantu bararambirwa bakagenda. Ndashima Imana cyambere ko uyu mubyeyi yarangije neza, mu rugendo rw'iwe yarurangije neza. Ndababwira impamvu. Twabanye nabo, twari tugize imyaka myinshi tutabana, ariko iyo uzi umuntu mwabanaga cyangwa se abavandimwe bawe, uzi ukomeza kubaza amakuru yiwe. Ariko uyu munsi wa none nge ndashima Imana kuko yarangije neza, akaba yagize amahirwe. Bibiri zitubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu Yesu. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu Yesu. Uyu musaza yagize amahirwe kayo data yagize, ngayo murumuna wiwe yagize. Imana ishimwe cyane. Amahirwe uyu musaza warangije yabanaga na data, yabanaga na murumuna wiwe, yararangije nawe witwa Semaziba, barabanaga. Saza hariya Eliya yarabizi, nawe yigeze kubaho ngaho kandi barabanaga. Zari inshuti za data cyane, mbese barasangiraga inzoga, basinzi bakomeye cyane babi. Ndetse Semaziba wese uyu nguyu wa Masengo yari yarabaraze, arababwira ati Gatware, ati ni data wacu, atariko n'umuvandimwe wanje bireza abandi bose mu Bagunga. N'aba bana bazababimbwira ba Masengo yari yarababwiye. Barabanaga, barasangiraga inzoga cyane, bararaga icyo bitaga ngo ni kwitariyo, bugaca mu gitondo. Semaziba akajya kwigisha, yari umwarimu, yava ku itariyo agafata inkoni yiwe akajya kwigisha mu mashuri yari ku Kabanda. Rero turashima Imana cyane kuko Imana yamurinze iya minsi yose. Hari iminsi yabayeho hariya iwacu hariya hakurya, abantu benshi bakagwa ku misozi bakabura abo bashingura, ariko turashima Imana ko uyu musaza, uyu mubyeyi, Imana yamugiriye neza. Icyo gihe ntabwo aho ngaho nawe niho yarari. Uyu munsi wa none akaba aje ahangaha, akaba arangije urugendo rwiwe, ari kumwe n'abantu, nubwo harimo abandi bana biwe bari hiriya. Abantu ubu ngubu baratawanyise bagiye hirya no hino, ariko tukaba dushima Imana twebwe abavandimwe biwe turi hano, barangije urugendo rwiwe, tukaba dufite umunsi mukuru wiwe uyu munsi wa none, abantu batari bamwe. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya kabiri ndavuga hejuru y'urukundo rwiwe. Uyu mugabo yagiraga urukundo rwinshi cyane, rwinshi. Ndumuziho, yitwaga Sebaragirwa. Yavaga ku kabara akajya iwacu Minembe, akaja kuturamusa gusa, bikamuvana ku kabara. Nubwo twabanaga na se wabo, we twarabanaga kuva kera,
akaza, ariko kuko yari inshuti ya data akageramo agahita ajya kwa data akaharara, bwaca mu gitondo umuryango wacu wese akagera mu rugo rwiwe akagenda akabaramutse. Yagiraga urukundo, sinzi abanyakabara n'amambeshe baza kumvira, niko iwacu yabikoraga. Ntabwo yazanwaga n'imanza, yazanwaga n'umutima w'urukundo. Yagiraga urukundo rwinshi cyane. Ariko mu gusoza kwiwe ndizera yuko n'ubundi ashoje neza agifite urukundo, kuko yari akizirikana abana biwe n'abuzukuru biwe, nubwo yari ashaje kuriya kandi ni mukuru. Twagiye tumenya ubwenge dusanga ari umugabo. Imyaka yiwe twariho tuyivuga kare. Muzehe Yonasi akambwira ngo barebye kwibugu, hari ibugu rya kera itari niyo rangamuntu wabo bari bafite, bakabona afite imyaka 90 isaga. Ndamubwira ntuko ni ukuri, kuko hariho n'abandi bangana bafite iyo myaka. Yagiraga urukundo cyane, kandi Imana izabe umuheremo umugisha ku rukundo yagiraga. Ikindi yagiraga ukuri. No muri iyi minsi yari yarateye ingeso itari nziza. Hariya ari iwacu muri Kongo, bamwe bagahisha inka, turabiziranyeho, kumva ngo inka umuntu yagiriya, wamubwira ati nereka inka zakanaka kaze guhisha, tazi kubyira. Umugabo umwe yaragiye, bari baturanye simuvuga, muvuze mwamumenye ni umuvandimwe. Hari wenyine kubimishasho niyo aderese, niho yarari, n'uwo nawe niho yarari. Umugabo umwe ava hano, ise wabo amaze gupfa aja kureba inka ziwe. Agezeyo ukuri uwo ngo wasigaranye inka ziwe, noneho aramubwiye nijoro, naje kureba inka, musaza yitavye Imana, naje kureba inka zasigaye hano kugira ngo shobore kumenya umubare wazo, namba tuzacisha urubanza tugashingira abana tuzabashingira. Uwo mugabo aravuga ati barakubwiye ngo hari inka za runaka, nge ntunze aha ngaha, nge ndagiye nimwe yakanaka ngera aha ngaha. Uwo mugabo arararira ijoro, bukeye bwaho arazinduka ajya k'uyu musaza, arayimubwira ati niko yakubwiye? Ati mu gitondo haguruka tugende. Baragiye ngo bahagera, ati kanaka, ati byuka, ati ngwino. Arasohosa ati hariya wavuze ngo nta nka za kanaka ufite, nta nka za kanaka uragiye? Arunamye ati inka niyi ngiyi niyi kanaka ntaherutse kuza hano turi kumwe. Uko amwereka inka ziwe, ngo bari basigaye bazihindura amabara yazo. Ati inka za kanaka zirahari, ngizi nizuragiye. Ati wa mwana wewe waje, ati inka zuriya musaza zirahari. Uko nukuri kwiwe kwamubagamo. Ikindi kubera ukuri kwiwe yageraga mu muhana, urubanza rwananire akaruca neza. Hari ntabwo twageraga urukiko cyangwa tugira abacamanza, ariko imanza zose ababyeyi barazicyaga, bagahuza imiryango bakaba mwe. Uyu nguyu nawe yari mu bandi, urubanza urwo ari rwo rwose yageraga mu muhana bakamubwira ikibazo bafitanye, akicara hasi agafata inkoni agaca urubanza neza, agakiranura abantu, akabunga akabagira umwe. Uyu musaza rero niho nahagararira aho ngaho ku buhamya bwiwe, cyane cyane nshima yuko yabaye intwari mu muryango, mu by'ukuri yari intwari. Ibyo bintu byose mbivuze mu ncamake, kandi icyo gihe
iyi babikoraga gutyo ari abasinzi, abatari abasinzi ntibagire ukuri. Ariko uyu munsi wa none ndashima Imana yuko kurya kuri kwiwe akwambaye na rwa rukundo rwiwe akuzamukanye akakujyana mu ijuru. Imana ibaha umugisha.